براستي ئێمە وەکو ئەنجومەنان نیشتمانی کورد لە سووریا لە هەر یادا مەجزەرە کۆبانێ ئێمە تەضامنێ بە کۆبانێر دکن و بوێ وان دەحایەوان خەڵکێ گۆبوون قوربانی بنەڕینا me divê ku em kar bikin wekû Encûmena Niştimanî Kurd di ber ev roj bibe rojek cîhanî ji bo mûnaheda Enfê û mûnaheda Daeş. Ev cerîma ha giçê bû berî neh sala bi seda xelkê Kobanê bûn qurbanî heyan ha jî pûş li ser hatî raxistin û wek tê gotin tefasîlê wê nehatine diyarkirin ji raya giştî re û ji kes û karê wan şûheda are. Tê xwestin ji desalata wê deverê ew desalata wî hatî hetan ha jî desalatê gi mûlabesatê vê cerîmê mûlabesatê vê meczerê wek dibêje keşif bike bi ronî bi wudûh ji xelkê re bêgotin heta niha bi rastî yanî pûş li ser tê raxistin wek gi mego dibe cê zannê û cê ew ê gê ew desalat mumkin e wê çaxê xeletin kirin ya ewan kirin ya ew cerîme bi vî şeklê hay gamid li tu devera me nebîstî wilo derbas dibe yanî tu nerî cerîmak cînaî li welatekî li bajarekî li gundekî çê dibe du kes sê kes dibin qurbanî bi sala polîs û dezgahê dîtir tehqîqê tê dikin heta heqîqeta wê keşif bibe û ji xelkê re rûn bikin û şerh bikin evaya dorûberê 600 kesî hek ne zêdetir bibûn qurbanî پشتی معرکە تحریرا کۆبانێ پشتی گۆ داعش وەگەریا ئەف جەریمە بدوودی چێ بوو بڕاستی جێ گومانین مەزن و گومانی لبارەیە گشتی هەیە و لبا خەلکێ هەیە و لبا ئەنەکەسێ هەیە و لبا کەس و کارێ وان شەهیدا هەیە وەگمەگۆ بوێ مناسبە ئێمە جارێک ئەم دۆزێ دکن لە دەسەڵاتێ لە پەیەدێ گمولابەساتێ وێ جەریمێ بێن کەشفکردن و بێ تەودیحکردن جرایە گشتی کوردیرە